M1117. Da li vlasti u BiH mogu izboriti donaciju lahkih oklopnih vozila MRAP? M1117. Sjedinjene Američke Države imaju na bacanje ovakvih i sličnih vozila. SAD-u je to samo otpad, a nama, tačnije OSBIH, bi jako dobro došlo u jačanju kapaciteta, a također bi uticalo na euroatlantski put Bosne i Hercegovine ka NATO. Grčka je na isti taj način dobila 1200 komada borbenih vozila EM1117, tačnije nekoliko stotina su kupili, dok su ostatak donirale Sjedinjene Američke Države. Ali razlika je u tome što je Grčka već članica NATO saveza, a u ostalom i znatno više izdavaja DŽIDP-a za vojsku, za razliku od Bosne i Hercegovine. Pored Grčke, kosovska vojska je također dobila ista oklopna vozila kao donaciju od SAD-a, ukupno njih 55 komada. A zašto i naše vlasti ne bi isto zatražili od SAD-a? Ako ne mogu M1117, onda sigurno mogu zatražiti još Humvee vozila, ali za to treba samo malo truda naših ministara, poput ministra odbrane BiH. Oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu sa 106 oklopnih vozila Humvee, od kojih je većina verzija sa Ceradom, tačnije poluoklopna varijanta, dok je nekih 20 komada, ako ne i manje, full oklopna varijanta. Također Humvee su jedini točkaši, tačnije oklopna vozila na 4x4 pogon koji se koriste aktivno u sastavu OSBIH, da ne nabrajam ostala vozila koja su još od vremena entitetskih vojski u rezervi, na primjer BOVA EM86, koji je posljednji put paljen za vrijeme Vojske Federacije, ili VRS-a. Oružanim snagama Bosne i Hercegovine najviše nedostaje oklopnih vozila na točkove, tačnije točkaši. U vidu točkaša, zasigurno čemu se možemo nadati, jeste borbeno-oklopna vozila iz Turske, za koje smo dobili donaciju još 2020. godine. To jeste dobili pare u vidu donacije. Sve to ide sporo, ali konačno poslije 4. godine dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Kada bih se uspjela nabavati oklopna vozila EM1117, na primjer nekih 50-aka ili eventualno 60 komada ovih MRAP vozila, Oružane snage BiH imale bih ukupno 176 aktivnih i ispravnih oklopnih vozila u svom sastavu, računajući Humvee vozila. BMC Vuran koja uskoro dolaze, ukupno njih nekih 10, a također i EM1117. Ali EM1117 je samo uračunat kao primjer. EM1117 bio bi odličan za rad naše vojne policije OSBIH, najviše na vježbama, primjer Manjača, pored vojne policije, i bataljonskoj grupi lahke pješadije, BGLP, OSBIH, bi bio od pomoći, kako na vježbama, a tako i na terenu i samom transportu jedinice, a naravno i sam izgled i slika oružanih snaga BiH. Amerika bi nam sigurno lahko poklonila ova vozila, samo treba malo pameti, znanja i tako da kažemo vid prošenja. To naravno može biti realizovano samo uz pamet naših ljudi na vlasti, jer ako može vojska Kosova dobiti te iste, a vojska Kosova prema većini i nije vojska, tačnije ne smatraju se vojnom silom, to jeste karakterišu se kao kosovske sigurnosne snage. Raspodjela vozila EM1117 na različite lokacije širom BiH 10. Vozila brigadi taktičke podrške vojnoj policiji u Sarajevo, tačnije Rajlovac 20. Vozila 5. pješadijskoj brigadi BEGLP u Zenici. 10 vozila brigadi taktičke podrške vojnoj policiji u Banjoj Luci, 5 vozila 6. pješadijskoj brigadi. U Bihać 5 vozila brigadi taktičke podrške vojnoj policiji u Tuzli, 5 vozila 4. pješadijskoj brigadi. Čapljina 5 vozila 4. pješadijskoj brigadi u Livno. Napomena, nemojte ovo shvatiti ništa oficijalno. Ovo je samo moje mišljenje kao urednik ovog YouTube kanala Specijalne jedinice BiH. Kada bih ovo moje nagađanje dogodilo, bila bih to odlična injekcija za OSBIH. Karakteristike oklopnog vozila EM1117 M1117 Guardian, također označeno kao oklopno sigurnosno vozilo, ASV, je interno sigurnosno vozilo bazirano na seriji oklopnih automobila VE100 i VE150 komando. Razvijen je kasnih 1990-ih za službu u korpusu vojne policije Sjedinjenih Država.
Prvi prototipovi pojavili su se u februaru 1997. godine, a serijska proizvodnja EM1117 započela je između 1999. i početka 1990. godine. M1117 je bilo jedno od prvih američkih vojnih vozila koje je izgrađeno na specijalizovanom trupu otpornom na mine, a nakon 2001. usvojeno je u sve većem broju kao direktan odgovor na prijetnju koju predstavljaju improvizirane eksplozivne naprave američkim snagama u Iraku i Afganistanu. Njegovo naoružanje se sastoji od bacača granata EMK-19 i mitraljeza EM2HB Browning, postavljenog u kupolu sličnu onoj koja se koristi na amfibijskom jurišnom vozilu američkog marinskog korpusa i srednjeg mitraljeza EM240HA, postavljenog izvan otvora topnika. Vozilo je koristila američka vojna policija i sigurnosne jedinice konvoja u Iraku i Afganistanu. To je bolje zaštićena i teže naoružana alternativa od oklopnom EM1114 Humvee, zvanom Humvee, koji nije prvobitno dizajniran da bude zaštićeno borbeno vozilo. Godine 1999. vojska Sjedinjenih država počela je kupovati ograničeni broj EM1117 za korpus vojne policije. Oni su testirani na terenu od strane vojnih jedinica na Kosovu, uglavnom od strane pripadnika 709. bataljona vojne policije. Program je ukinut 2002. godine zbog budžetskih prioriteta. Vojska Sjedinjenih država je vjerovala da se postojeća vozila mogu koristiti bez neprihvatljivog nivoa rizika. Po $800,000 u 2011. EM11 je bio znatno skuplji od cijene od $140,000 za EM1114 i $220,000 za oklopni EM1114. Kada je rat u Iraku počeo 2003. godine, u službi je bilo 49 ASV, gotovo svi dodijeljeni jedinicama vojne policije. Prva vojnička jedinica koja ih je zvanično koristila u zoni borbenih dejstava bila je 527. četa vojne policije i ostali elementi 720. bataljona vojne policije. Međutim, početak događaja u Iraku dao je novi život programu ASV jer su se Humvee pokazali ranjivi na napade i skloni brojnim žrtvama. Oklopljeni Humvee nisu dizajnirani da budu oklopni automobili poput EM1117, koji su dizajnirani da izdrže pogodke iz malokalibarskog oružja, mina i raketa u borbenim jedinicama na prvoj liniji. Vojnici koji su koristili EM1118 i neki članovi kongresa koji su bili u posjeti Iraku davali su im prednost u odnosu na druga vozila zaštićena od mina. Oklop vozila, HBD modularni proširivi oklopni sistem, glavno naoružanje 40 mm EMK-19, grenade launcheri 12.7 mm teški mitraljez M2 Browning, dok mu je dodatno naoružanje EM240 mitraljez kalibra 7.62 mm. Motor i snaga ovog su motori Cummins 6 CET 8.6, a njegova snaga je 260 konjskih snaga. Mjenjač im je Ellison EMD 3560 sa 6 brzina i pogon 4x4, a dok mu je maksimalna brzina 101 km/h. From the dusty mesa, a looming shadow